Partita la serie numero 4, Antonio Lombardi in 1, Manuele Sorgon in 2, Filippo De Carli in 3, Federico Masini in 4, Lorenzo Dalla Torre in 5, Marco Casarotto in 6, Jacopo Pellecchia in 7, Manuel Antonello in 8. Per la terza serie, la prossima, si preparano Filippo Roma in 1, Francesco Anzanello in 2, Davide Martello in 3, Andrea Meneghini in 4, Andreas Busetto in 5, Luca Bidoggia in 6, Franco Salvador in 7, Nicolò Rubin in 8. Sorgon